салому дуруди бепоён ба мардуми сарбаланди тоҷикистони азизам, ба мардуми ғариб, мусофир, муҳоҷир. хоб як наворе карда будам оиди хориватан. хоб барои ҳамин наворум бисёр саволҳо шид. ҳатто вақте ки дар шаҳри душанбе гаштугузор мекардам, бисёри мардум айма пурсон карданд ки ӯ хор чӣ хел хор буд, ӯ дар гиҷо мерӯяд, ӯ чӣ шифо дорад, хусусиятҳои шифобахшӣ ӯ хорро мисол ба мо қисса кун. албатта ман ягон мутахассис нестам, борҳо шуморо ага мезанам, ягон гиёҳшинос нестам, ягон домлои амри маъруфкун нестам, ягон сиёсатмадор нестам. ман фақат як тоҷик ҳастам, тоҷики сарбуланд ҳастам. хоб як мусалмони оддӣ ҳастам. ҳамин ман ҳамин одам ҳастам. барои ҳамин ҳар як гиёҳ, ҳар як бута, ҳар як сангу кулухи ватана ма ченин мефаҳмидагим алҳамдулиллоҳ ченин мефаҳмидагим ма қиссаҳо мекунам. фақат барои мухлисон қисса мекунам. ва ин мухлисон маро мепурсанд. хоб риштаи сухана дароз намекунам. оиди ҳамин хор, ҳамин хор дар хоҷагии ман, яки дар деҳаи ман, дар зодгоҳи ман, дар ҷои таваллуди ман, ҳамин хор ай айёми кӯдакӣ, ай айёми чақалоқӣ, ай айёми мисол мехестему меғалтему нав роҳ мегаштем, ҳамин хора ма дидагиам. ва якчанд сол пеш ба ҳамин хоҷагии ман, албатта ман раиси хоҷагии моҳипарварӣ ҳастам. шумо агар бидонед раиси хоҷагии намунавии моҳипарварӣ ҳастам ки ман қиссаҳо кардагиам. ва имрӯз ба нафақа биромадам. фақат чикор мекунам? фақат дар тоҷикистони азизам, дар шаҳри душанбе фақат газават мекунаму сухан мегӯму тамошо карда гаштам. вақти хӯрдану, вақти газават куниму, вақти гап заниму, вақти ҳамин вахшӣ маҳозира ҳамин маҳал вақти пенса биромадагӣ. ва дар бораи ин хор чӣ гуфтанӣ ҳастам? ин хора мо дар кӯдакӣ мехӯрдем. ҳамин хора, ҳамин хора, ҳамин галовкаш меган, ҳамин чиш меган, ана гӯлиш меган. хоб инамира гӯлиш меган, галовкаш меган, кусукиш меган. кусука меган амира кусуки ҳамин чи хор. хоб хулоса ҳамин саламандраи ҳамида ҳамин ҷашда охи ҳамин хосияти шифобахшӣ дора. хосияти шифобахшӣ дора. ира ман мехӯрдем да, ҳамира мехӯрдем. хел худованд ба мо ҳамин хел табиат офаридагие ки мо ба ҳамин табиат ҳамин хел ваем ҷавсем, ҳамин хел якҷоием қати ҳамин табиат. ва мо ҳамин худованд дар дили мо меандоза ва мо ҳамира мекушоем, мехӯрем. ира худованд роҳ нишон мета ба мо. ҳамира мо мехӯрдем дар кӯдаки мо. ва ин навдаи борикшам ира намехӯрдем, ира уқат вай намекардем, уқат зери таваҷҷӯҳ набуд, фақат ҳамин галовкаш буд. ана баъд дар ҳамин хоҷагии ман эрониё омадан тамошо кардам ва дидам ки ҳамин айёми ҳамин хор оли камтар пир шидаяк, айёми ҳамин ёшишда беҳад бамазаай ёшишда омадан дарав гирифтан, гуфтан як корча бир, корча овардем, намак овардем. ҳамира яъне ки инам ҷо ҳозир хаб ва мекунам. мана ёшакош мана ёшакош ҳозир ман як бор дига ба шумо нишон метавам. ман ҳамин ёшакай, ҳамин ёшай фаҳмидӣ. ин ҳозир мана галовкаш оли гӯл накарда, мана хел гӯли нофармон мекуна, гӯли сурх мекуна. маниди ана ёшай, анами ёшакша гирифт ҳамон эронӣ. хоб анам хел пӯст кард, ина хора диди хел пӯст кард, ина хел пӯст кард, ина хел пӯст кард. ҳамин эронӣ охи омад дид, ҳайрон шид, гуфт ин хели чизоро гуфт мо мекоем. айё гуфт доруво тайёр мекунем, айё доруво тайёр мекунем. ин гуфт хела бутаи
бута бигем, хор бигем, хай вай бигем, растани бигем, хай ҳам хеле да, ин ҳам хеле чизохи, ҳам хеле чиза ки шумо дарам меган адаби гап зан мана ҳамира пуст карда эрони хурдан гирифт. چند تا بسیاری خوردن امیره خوردن یعنی که مرام خوردم ایاموسو و گفت که بابا حاجی اهمی هر سال وقتی ترک بدنش ده ترکک بدنش ده بخ گفت فایده داره بخ گفت و ما میخریم توزیر میخریم یعنی که شما همین خورم یک مادر عزیز گفت خیلی خوره ما تاکسی قد رفته زدم بعد بخیات دیوال ده نشون دادم انا خوره گفت همین خوره تو خوردی گفتم هو گفت که گفتم این پیر شده علاکه او رو دوره یاشیش ده میخری اینا الحمدلله خدا شکر همین خوره یک طبق نمک قطی میخریم و خاطرسان میکنم شما را خاطرسان میکنیم که او کارهایی که من میکنم بابات میکنه که او کارهای بابات میکنه شما نکنید شما نخورین خوره شاید که تا اطرافی شوی شاید که تا همین خوره بخورید وابشه تو دیگه میدون چی در چی کسل شوی به اجازت متخصص باباش برای یک گفتنی که تاجیک باید بپره من کفتم یافتم همون آدمو دا برآمدم ای حاج اومدم روزی دیم رفتم پرواز کردم پراپلانو قطعی رفتم پرواز کردم تاجیک باید بپره برای یک سخن شما من انمو تاجیک هستم من هستم با تاجیک چی کار کرده که من نکردم انمو را بگو برادرو شما کو اول خودتون حرمت کنین با بابا را حرمت کنین با بابا نرسین با بابا سر بسر نشین من خور میخورم من مثال قاقوف میخورم من میرم درونی حوض سرکی میزنم ایوس ماهی را میبیارم من در زمستان درونی یخاو دا آبازی میکنم من میبرم از بلندترین قلعه پرواز میکنم من میرم مجموعه سپورتی دا بلاگر را میگم بیا بپریم دیلون میشم من برم بالاش میپرم آخه شما فقط و فقط سر کامera راست بخواب کجلاش کردی فقط شما کو برادرو پاتونا پروستا چنی کورپاتون درست کنین با بابا سر بسر نشین یعنی که بازم تکرار میکنم 3 دوره را 3 مرحله را 3 امتحانا بزگر با قطی بابا سنمان کو خورا میگم که به زبان روسی راستروبش میگن در جگر فایده داره اگه من سخن بسیار نبکنم در جگر من همین گلوفکا همین دونچه داره وقتی میپزه خب همین دونچکا همین را سمیشکاکا همین را میگی رنگی گندمه کن میگیری کافه مول که قطی و یا ارد میکنی دیگه موادها قطی علرش میکنی با میخری ما بیگم چه همین را میگیرم اینم خیلی میکفونم اینم میگیریم موبانشه قرب خویده میرم شما نکنین این کارو میکردگی مرا شما نکنین با یک مطلی توجیکیه که او اپا و خوار بدین بعد خوارش میگفته که تو سرت بسر من نمون با همون خسته همی بیگم مسئولیت بیگم چی سرش بسر اپاش موده با گفته که گفتی اپام شما سرتون بسر همی بابا نمونین میگم برای بابا شدن برای آب و تاب یافتن برای رنگ مثل بابای شما میگن من بابای محمد هستم شما بابای قند میگن مثل بابای قند شدن 3 مرحله را 3 امتحان میزگری با پهلوی ماده مثل سخن میگوی چخیل فهمیدین با شما میگن که بابای قد داد میزنی تانی گپ زنی ما هم خیلای چخیل فهمیدی نه وقت تمریتا نه وقت وای میکنی تو خوشو ملایم گپ زن تو کانتنت خوب کو کانتنت ما اول اومده تو با اخیر میره هر یک سخنم دا قسم نمیخوره هر یک سخن در یوتیوب گفتم گشتا و برگشته سایقل میتون با نوار میکنم پیشکش شما میکنم خب برادرو خورا فهمیدین راستروبش میگن به توصیه متخصصا شما هیچ کار نکنین
من میکنم برای که مرا آیسنم اوسم قریبای اولی با برام با یک چی رستنی دیگر را بخورم اولی با میگن که بابوی خیلی خیلی من همی قطعی همیو آب تو بیفتم قطعی همو کلون شدم خور به نهایت خب خاصیت شفا بخشی داره خب میتونه که با وایو با متخصص مراجعت کنه و کنه راست سراب شه برای جگر فایده داره خب یک چیز دیگه تون میگم برادران قندنباتم زنده و سربلند و خانواباد باشین همه اون بلوگرایی که شما کانتنت میکنین یا که شما در غریبین یا که شما خود امریکا دین خود لس آنجلس دین خود ژاپنیا دین خود اسرائیل دین خود در خیتای و در هندوستان یک چیز فراموش نکنین میگن که تاجیکای سربلند میدونی چی میگن میرین میبینن که آوی دهن تو شرس میریزن از یادی وطن مادر هیچ وقت دور نشوین این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست این خاک چو زیباست ولی خاک وطن نیست خاک وطن سرمه چشما میکنم کسی باشه نباشه بابای قند در امریکا گریمی داره بابای قند نه بابای محمدی تاجیک در امریکا سخن گفته استم بابای محمدی تاجیک در ژاپن سخن گفته استم بابای محمدی تاجیک در مکه مکرمه سخن گفته استم بابای محمدی تاجیک در تمام سیاره سخن گفته استم ما تاجیک هستیم در کانتنتون تاجیک بودن تو گوش کنین اگر گپی من دروغ باشه زیر کمیتر بنویسین برای همین زنده و سربلند و خانواباد باشین هیچ وقت فراموش نکنین که ما تاجیک هستیم ما والله قسم بگو قسم بخورم در لوبوجو برام ما تاجیک خدمت هیچ وقت فراموش نمیکنیم هیچ وقت وطنی خدمت فراموش نمیکنیم باید ما وطن دوست باشیم باید ما ملت دوست باشیم باید ما وطنی خدمت درگی جای باشه در شب خوابمان باید ما تاجیک بودن خدمت اثبات کنیم فهمیدین برادرها زنده و سربلند و خانواباد باشین کامنت قبیح ننویسین لیچکا دا بروین اگر یکم گپ زدنی بشه گپ زنین فردا روز قیامت آیدی کامنت قبیحتون جواب میگین والله قسم اینو با قسم خوردم جواب میگین زنده و سربلند و خانواباد باشین من این بود چه نمیدونستم گپ زدم یعنی که خار رستراب شنم داره بدرین اینترنت بزنین میبینین برای جگر فایده داره خانواباد باشین